Kawin pin ka lo. Pin. Oh, Cilok. Kokonan. Pancing mo pindahan wi. Pancing wi. Aduh, kurang maju. Allah, responnya. Kalau gimana ini? Ini udah dikawin nih. Kita pakai KL2 Mas Bro. Ini Mas Bro ya. Oke, lanjut kasih umpan dulu. Gini caranya Mas Bro ya, cara memancing teman ya. Nah, gini tele. Tahu. Kawin pin ka lo. Pin. Ajar we langsung. Nah, kena Mas Bro. Kena. Nah, terus. Kena aku strike Mas Bro. Mas Bro. Strike Mas Bro. Oh, Alpin strike Mas Bro. Terus antak ya. Ya. Antak. Oh. Mantap. Gandos. Hilang bisa. Nyangkut. Tuh. Nyangkut. Oh. Gede dulu ya. Oh, Celopo. aduh kecil aja nasi. Aduh. Lu kena Mas Bro. Aduh. Mantap. Tadi kena kasih kau. Kata gue. Gimana Mas Bro? Perasaanmu gimana? Oh, depan. Mantap. 1 kilo lah ya. Nah, Om Alpin. Jos. Terus lagi. Ada. Mantap ya. Kita lanjut lagi. 1 poin Mas Bro. Memang pancing ini jos kan. Nanti jadi. Telak. Allah. Telak. Mana? Awas. Telak Mas Bro. Pancing ini. Oh, tak anggik malahan. Oh. Dapat Om. Oh. Dapat Om. Rokok juga ya.
Oke. Ngerok. Lagi berbunyi. Nah, tarik Mas Bro. Wah, angkat. Mantap. Mantap. Sekilo lebih nih Om ya. Oh, sekilo lebih Mas Bro. Sekilo, pokoknya sekilo up lah. Kita lanjut Mas. Mantap Mas. Wah, siap lauk lah. Mengalir situ neman Oh, ke juara. Hmm? Dia kan dalam beli umpan. Tahu lah. Oh, kasihan. Balik Mas. Weh, mantap. Sana ya? Kau. Oh ya. Mas. Mana Mas? Pulang ya? Masa dapat satu udah pulang? Cemen lah. Bingung aja lagi ya, kembali lagi. Mau pulang Mas Bro, dapat satu. Om Anggi, Om Gondrong.